Imam čast da vam predstavim dr. Marinu Spasojević, sa kojom do sad nismo imali saradnju. Nadam se da će ta saradnja u budućnosti biti na dobro našeg jezika i našeg pisma. Da ukratko kažem da je Marina zaposlena u Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, da je član Komisije za leksikologiju i leksikografiju Odbora za standardizaciju srpskog jezika, da je sekretar Komisije za morfologiju i tvorbu reči Odbora za standardizaciju srpskog jezika i da je član Saveta za srpski jezik koji je formiran ove godine, koji treba da predstavlja tu sponu između struke i države. I koliko ja ovako kao laik mogu da vidim, čini mi se da je struka na strani naroda, ali da nažalost još u Ministarstvu kulture nema dobre volje da se te neke stvari poprave i poboljšaju, kada je primjena zakona o jeziku i pismu. Marina, izvolite. Hvala vam. Srpski jezik je nesumnjivo jedan od osnovnih naših identitetskih činilaca, a ćiriličko pismo je vizuelni, odnosno simbolički izraz toga identiteta i obaveza je svake ozbiljne države, svakog ozbiljnog naroda da vodi brigu o svome jeziku, odnosno da prati njegov razvoj i da ga usmerava. Bez obzira na to da li se nama čini da je jezik ugrožen i njegovo pismo ili nije. Dugo godina, odnosno i više decenija, se ukazuje na težak položaj ćirilice, odnosno na njeno potiskivanje i na naše udaljavanje od matičnog pisma. Ćirilica je nesumnjivo kroz istoriju našeg naroda delila tešku sudbinu sa njim, bila je zabranjivana, proterivana, međutim koji su izazovi danas što se upotrebe ćirilice tiče. Mi imamo zakon koji bi trebalo da štiti ćirilicu, odnosno da joj vrati status koji ona zaslužuje kao naše matično pismo i pismo koje je istorijski utemeljeno u našoj tradiciji. Koja su dva osnovna načina na koji se mi udaljavamo od ćirilice i prelazimo na latinicu? Za jedan možemo reći da je namerni, a drugi je nenamerni i stihijsko prelaženje, a čija je odgovornost? Odgovornost je i lična i kolektivna. I svi ovi faktori se među sobom preklapaju. U čemu se ogleda taj namerni prelazak na latinicu i udaljavanje od ćirilice? On je pre svega motivisan ekonomskim momentima, tu je reč o marketingu, zato što mnogo firmi u Srbiji, a i uopšte na celokupnom srpskom govornom području, imaju strane nazive, jer na taj način se postiže kod potencijalnih korisnika usluga ili kod potencijalnih kupaca, stvara se slika o tome da to što se nudi, da je to bolje, kvalitetnije, da to dolazi sa zapada i onda mi izbegavamo domaću reč i domaće pismo. A to je predrasuda, jer recimo ima i niz lanac pekara ili lanac kafića koji su recimo u manjini, a koji sasvim lepo funkcionišu, imaju dobar promet, tu su u centru grada i vidim da su mnogo posećeni i recimo kažu pa znate mi imamo sada mnogo turista, mnogo stranaca, pa naravno stranac vidi šta se nudi i svakako da pismo nije prepreka, već zapravo pismo, natpis neke firme, naziv neke prodavnice ili slično na ćirilici daje jačinu, odnosno asocira na tradiciju, na identitet. Dakle, to uopšte nije u koliziji. Drugo, mi imamo brojne kanale sa nacionalnom frekvencijom koji nisu u obavezi ni prema zakonu o jeziku i pismu da primenjuju ćirilicu i oni tu mogućnost koriste, pogotovo što su to često ti regionalni operateri. Jedino su u obavezi da Radio-televizija Srbije i Radio-televizija Vojvodine sa većinskim državnim kapitalom primenjuju ćirilicu. Ostale televizije to ne rade. Isto je tako i sa novinskim kućama, Politika, Večernje novosti, dok su sve ostale
latiničke. Isto se može reći i za izdavačke kuće, da se uvek one opravdavaju tim nekakvim ekonomskim momentima, što uopšte ne mora da bude tačno, kao što smo od profesora Tanasića čuli, jer smo mi imali nedavno primer romana Privrženost Draga Kekanovića, koji je izašao u Zagrebu. Izdalo ga je Srpsko kulturno društvo prosvjeta ćirilicom i o tom romanu je izašlo mnogo pozitivnih kritika hrvatskih kritičara u samom Zagrebu, što znači da su oni pročitali taj roman, nije bilo prepreke, ali ga je zato Beogradska Laguna izdala latiničkim pismom. To je, recimo, jedan od tih primjera, da kažem, svetlih iz novije istorije. Dakle, ne treba uvek ići, ne treba se povoditi za ekonomskim momentom, za publikom. Pored toga, recimo, osim toga, imamo i jedinu, recimo, sa većinskim državnim kapitalom su Pošta Srbije i one su obaveze da koriste ćiriličko pismo, međutim, telegrami se ne mogu poslati ćirilicom, nego samo latinicom. I stalno je to neko opravdanje, recimo, za tehniku, za uređaje. Vi ukoliko želite da pošaljete ćirilički SMS, kažu da se tu nešto više naplaćuje. Savremena tehnika i kompjuteri i telefoni nam nude normalnu upotrebu ćiriličkog pisma, kao što i za neke druge jezike i druge narode nama daleke, dakle ne samo nama bliske, nude mogućnost upotrebe njihovih pisama. Dakle, to nije prepreka i ne treba se povoditi za time. Isto tako, od tih savremenih problema i to je savremenih izazova, jeste upotreba pisma na društvenim mrežama. Ima više i blogera i ljudi koji rade na Instagramu, takozvanih influencera, koji imaju i kvalitetne objave i koji sve to prezentuju latinicom. Ja sam neke i lično poznajem i pitala sam ih, pa dobro, zašto to rade? Kažu da je to tako, oni računaju na neko šire tržište, internet je globalna mreža i tako, kaže, pa računaju isto i na naše ljude, na našu dijasporu, koji kažu da nisu baš u prilici da prate tekstove na ćirilici i to je opet jedan vrlo važan znak da mi reagujemo, što znači da se nastava maternjeg jezika u dijaspori mora podići na jedan viši nivo, jer ako naša deca nisu u stanju da prate ćiriličke tekstove, tu znači da mi i kao država zakazujemo jer nemamo dobru saradnju sa školstvom u dijaspori. To su, dakle, u najkraćem neki od glavnih problema koji se tiču upotrebe ćirilice i koji često izazivaju i predrasude da se ne može tehnički nešto izvesti, a zapravo može. I sada tu odgovornost leži kako na državi, u smislu tih nekih, recimo, ja nikad ne bih išla na sankcije, ali na podsticaje, recimo da se izdavačkoj kući ili medijskoj kući smanji porez ili da ima nekakvu olakšicu, da bi se stimulisala upotreba ćirilice. A sa druge strane i naša lična odgovornost. Znate, kad mi dobijemo neki formular koji je često latinicom, dakle mi imamo stimulus, kako ćemo mi da reagujemo, kakva će biti naša reakcija, da li ćemo mi mehanički da odgovorimo i popunimo taj obrazac latinicom ili ćemo da zastanemo i da popunimo taj obrazac ćirilicom koji je naše osnovno pismo. Jer mi time i šaljemo nekakvu poruku onome ko nas anketira. Recimo, sve banke u Srbiji danas, možda grešim, ali gotovo sve banke su sa većinskim stranim kapitalom i vi u takvim bankama isključivo svu dokumentaciju, svu proceduru vodite, svu prepisku vodite na latinici i bilo je naših građana koji su uputili žalbu, tražili da ta komunikacija
pismena bude na ćiriličkom pismu. Oni su njima rekli da na to njih niko ne obavezuje, da je to nemoguće, da su njihovi softveri takvi da ne može da se pređe. Rekla sam, tehnika uopšte nije razlog. I koliko je, dakle, važna ta lična svest, navešću isto jedan lični primer. U jednom manjem mestu jedan gospodin iz lokalne samouprave napisao je na vratima da obrasce od građana za razne olakšice prima popunjene isključivo na ćirilici. Dakle, moramo poći od sebe, moramo poći i od naših kuća, od naših stambenih zajednica, da bismo nešto postigli. Jer uvek kad idemo od manjeg ka većem, od pojedinačnog ka opštem, možemo doći do nekih vidljivih rezultata. Hvala. Hvala, Marina. Kad spominjete te naše lokalne funkcionere, ispod nas na drugom spratu se nalazi naplata, BG naplata, to je nova ustanova grada Beograda koja je zadužena za naplatu gradskog prevoza. Mi smo s njima pokušavali da stupimo u kontakt i uspeli smo da im skrenemo pažnju da je uvreda da vi ne možete danas da platite prevoz, znači kartu prevoza SMS